200 ml toplog mleka, izdrobiti 50 g svežeg kvasca, dodati jednu kašičicu šećera i malo brašna. Sve lepo izmešati i ostaviti 10 minuta. Ulupati 2 jajeta. Dodati 2 kašičice soli. Zatim 100 g otopljenog margarina. Pripremljeni kvasac. Pa uz postepeno dodavanje otprilike 500 g brašna zamesiti glatko testo. Prekriti i ostaviti 1 sat. Izmešati kiselu pavlaku sa kiselim krastavčićima. Dodati malo origana.
peku staviti šunku. Premazati umućenim jajetom i posuti susamom. Peći 20 do 25 minuta na 200 stepeni.